navuga icyambere nuko intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tsoyitsinda tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu. Ko tuzahagarika kwirwanaho tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, tubahaye mwaramutse abandi mwiriwe bitewe na muhere ku migabane itandukanye. Muzukuri muri abagaciro kenshi mukomeje kugaragaza uruhare mu kudushigikira. Twibutsa ko cyane byose ko wakanda subscribe, natwe duhora tubagaza amakuru y'ukuri, amakuru yizewe, amakuru twatohoje. Rero ingingo z'ingenzi turi buze kugarukaho nuko akarere kiriwe imurenge, tuze kureba bani imigambi gisikecu ubundi ikomeje gutegura, tuze kureba niyo drone yarashwe. Muze kubana natwe mu makuru y'uyu munsi. Amakuru y'umurenge nuko imurenge hadutse neza, hiriwe neza, amarango yose za Rugezi mu nkengero zose zigize Minembwe hose na amahoro uyu munsi ntasasu gusa. Nubwo ibitero bikomeje kugaragara hafi n'inkengero za Minembwe, ariko ntabwo bimana y'umurenge yari amaduba arahari, akomeje kubarebera hafi. Umwanya n'umwanya bashobora kuza bariteguwe, bazakwitwa nkuko bahora bakwitwa, bazasubizwayo kandi bazasubirayo nabi nkuko Imana iri mu ruhande rwacu. Urugamba n'urwacu tuzarutsinda. Hanyuma za Rurambo amakuru dufata nuko iriya mitereka ya leta ya Kinshasa iyobowe na General Masunzu uyu munsi bakubiswe, bageze za Rubuga na za Masango, basubiyeyo batashe kabisa. Umwanzi yatashe nabi, yatashe yababaye, yatashe yabuze ababo benshi. Leta y'u Burundi cyayizanye muri ya misozi, cyayizanye mu Minembwe, nta kindi nukuwashirira nkuko kugwanira mu gihugu kitari icanyu ntimwareka gupfa, nkuko kujya umuntu agwanira iwabo, agwanira uburenganzira bwiwe, nta kimubuza gutsinda. Naho iyo umuntu apfa kugwana adafite intego, agwana atazi icyo agwanira, amaherezo aratsindwa n'intambara, kubera ko karagwana intambara adafite icyo agwanira, karagwana intambara adafite intego. Ubundi intambara iyo ugiye kugwana intambara uzi ugwana ufite intego, ukagwana uzi ngo kuragwanira iki ngiki, ntabwo upfa kugenda gusa ngo ugiye kuja mu ntambara udafite icyo ugwana. Ingabo z'u Burundi muri wa mugambi wo kwisubiza ibice FCM Ventura yabakuyemo nyuma y'amezi 4, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribakuye mu mujyi munini wo mu burasirazuba bwa Congo, kuri ubu zigeze kure zifashije ibitero bikomeye. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zo mu kwezi kwa gatanu yo muri mwaka turimo ihamya ko EDC mu burasirazuba bwa Congo hari ingabo z'abarundi ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 zikorera mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu misozi miremire y'Imurenge. Izi ngabo z'abarundi zikomeje kwirunda mu gihugu cya Congo zija kugwanya abagwanira uburenganzira bwabo, bazavuga ngo intambara urayitangira tumenye uko irangira. Hari igihe intambara ishobora kuzarangira iwabo, bakomeze baza, ariko intambara ngo urayitangira tumenye uko irangira, hari igihe ibi bizabakoraho nabo. Rero amakuru yacu nakagaruka, muri kumwe na umusore wanyu, mukomeze mudushikikire, mudutere inkunga, mudukore subscribe kuko naka tuzohora tubagaza amakuru 5 kuri 5. Naho iyo drone yahiye ni muri bwa bushotoranyi bwa leta ya Kinshasa, leta y'abarundi bakomeje gushotora bica FCM Ventura yoboye, kuko iyo ndege ya drone yahagurutse iva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Watanze amakuru yatanze amakuru akoresheje amarenga, yavuze ko hari batayo ivuye Burundi igiye kurasa Bukavu, ako tukibaza se iyo batayo iraca hehe? Iraca za Kamanyora, iraca Ruvunge, iraca Gatogota? Naho batayo imwe ntaho yamenera, hose harafunza bamaze kubabwira. Nubwo batuse zi Burundi zose zaza zigakorana naho ntago zabona aho zimenera, ntaho zaca, kuko hari hose birabirindiro birimo amambusha ya FCM Ventura. Iyo batayo bavugaga ari drone, yari amarenga bakoresheje. Gusa icyadushimishije gusa nuko bayitwitse itagihari.